al wujudu hadil malukat utawi dalil ngasih mukon sifat wujud utawi anane iku anane ikhlas saking makhluk bismillahirrahmanirrahim wa yajibu fa ta'ala al qidam lan wajib dalam hak Allah taala apa sifat qidam artinya dimin Allah bismillahirrahmanirrahim wa yajibu fa ta'ala al qidam lan wajib dalam hak Allah taala apa sifat qidam artinya dimin Allah bismillahirrahmanirrahim wa ma'nahu annahu la awwalu ta'ala wa diduhu itu kan dikatakan bismillahirrahmanirrahim wa ma'nahu annahu la awwalu ta'ala lan utai manane sifat al qidam bersatuan Allah taala iku orang awal lahu qadiyat ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa mana wa annahu la awwalu lahu ta'ala la awwala lahu ta'ala lan utawi manane sifat al-qidam satuna Allah taala iku ora ana awal lahu qadiyat Allah taala bismillahirrahmanirrahim wa diduhu al-hudus lan utawi lawan sifat al-qidam iku sifat al-hudus artine mustahil anyar Allah ya bismillahirrahmanirrahim wa diduhul hudus dan utawi lawan sifat al-qidam sifat hudus artinya mustahil anyar Allah bismillahirrahmanirrahim wa adiduhu al hudus dan utawi lawan sifat al-qidam iku sifat al hudus artinya mustahil anyar Allah bismillahirrahmanirrahim wa dalilu ala dalika annahu law kana hadisan la taju ila muhaddatsin wa huwa muhalun dan utawi dalil ing atine mungkon sifat qidam satune Allah taala lamun ana Allah hadisan iku anyar la taju mangka tentu ora butuh Allah ila muhaddatsin maring den anyaraken wa huwa lan Allah butuh maring anyaraken la maring den anyaraken iku mustahil bismillahirrahmanirrahim wa yajibu fa ta'ala al-baqul wajib dalam hak Allah taala lan wajib dalam hak Allah taala sifat baqar tene langgeng Allah bismillahirrahmanirrahim wajibu fa ta'ala baqul wajib dalam hak Allah taala sifat baqar tene langgeng Allah bismillahirrahmanirrahim wa mana wa annahu ta'ala la akhirul lahu wa la akhirul lahu lan utai manan sifat al-baqar satuna Allah taala iku oraan akhir lahu kadue Allah bismillahirrahmanirrahim wa dalil ala dalika annahu law kana faniyan lakina hadisan wa huwa muhalun lan utawi dalil ngatsi mungkon sifat baqar satuna Allah taala mun ana Allah iku rusak mangka tentu ana Allah iku kang anyar wa huwa lan Allah rusak lan Allah anyar iku mustahil bismillahirrahmanirrahim wa yajibu fa ta'ala al mukhalafatul hawadis lan tawajibun dan wajib indal hak Allah taala apa sifat al muhalafatu lil hawadis artinya bedane Allah kadue kang den anyaraken bismillahirrahmanirrahim wa yajibu fa ta'ala al muhalafatu lil hawadis dan wajib indal hak Allah taala apa sifat al muhalafatu lil hawadis artinya bedane Allah kadue kang den anyaraken bismillahirrahmanirrahim wa ma'na wa annahu ta'ala laisa mumatsilan lil hawadis lan utawi mana sifat al muhalafatu lil hawadis Allah taala iku ora ana mapadan Allah iku ora ana kang mapadan jadi iku arana mapadane Allah kadue kang den anyaraken bismillahirrahmanirrahim wa mana wa anna wa ta'ala isa mumasilan ya hadis utai manane sifat al muhalafatul lil hawadis tuna Allah taala iku arana mapadane kadue kang den anyaraken bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim salahu yadun wala ainun wala ududun wala ghairu dzalika mangka